Goes a little something like Kovel deng chuak hat thei milar ni hi engama zong taka ngai to chuanin anom mel em a acha kom ve buka tin mi duron hani top mai te chu tunge du lo bi kang ni mase engama zong taka han ngai to chuanin a lo vele thong bok si he video a fancy shang che dan karon soi tur te hianin milar ni a mi duron hani chu achak ti vak to lo mai thei chewani ole kher tu te tunchum chu western milar tele an fence sebon mai ti she vak nei lo hial khopa an mani achila du tu te thil ti chi shang kan nga hlau ve thong dona tin ka channel hi min lo la subscribe sak ve lawani chuan khongai takin subscribe button kha min lo me sak sham don nya zai thiam lar mai flashlight ti la sa tu just je hian fence anga sia chu soi deu to ngai lovin kan cheu to me Masia chunga fence dia in chal de zinga chuan Jesse je hian lo ruk deuh te po lo nei vi a him lo ria wina in shot pha bodyguard thar po aroi bel pha nge ni kumsa ni som pani lama thil thleng dai to kha ani a Jesse je fence zinga me che pakhat kumlat lin lo awanga a ming le athalak vel antar lan du tak lo chuanin Jesse je chu a chil mai ni lavin Jesse je ang ni ve chu adu hle a asam ti danang te a in chei du danang te chu alo la chhong vele chin kin Jesse je chu azui rufau china stalker ani a chena in hial te po address hial po a she chuak thei nge Jesse je stalker tin chu me chha chu mi inan soi mai china tin chu nu bok chuanin Jesse je chu ovoi duai lo message kal tlang te point alo pe ve to china Jesse je hian a chang let ngai lo thung Jesse je hi London Summertime Ball a perform chumin a che swal pala a keru atina a serious ang reng hle a hun engama chen chung chu akal pa ngai theilawa a bai reng boka adam hlei theilawani chumi chungchang chu news wela po alang chuaya mi inan soina sa hle a tin a stalker ngei po ina lo she ve boka ti chuan ni kha chu Jesse je chuanin chu a stalker hena chang chuanin thalak adong nul maya a stalker chuanin a keru tliak thalak chu Jesse je chu athona nangma ka an theina turani pho chuanin ti she ka nei lo Jesse ti ma se chanu chha tel bokani chutale Jesse je chuanin engki ma she thiam ngala ake anata wang chuanin chu a stalker ama du ama ngai sang a tu chuanin akeru alo ti tlak ve ring tani ti chu a she thiam ngal poi ati hle a chuti rolin a hlau ru bokani chuti tak maya ama lo du ve tu anei chu a hlimpuya a fence te angai hlu hle chin bok mase ankal thuile lu tu khi chuanin alom viau ngai lo a hlau jok chinani chu stalker ama adu ema wanga akeru po lo titliak me atu thil ti chu Jesse je chuanin poi ati tak zeta ama awangin tu ma lo intina to lo turin a social media kal tlangin a soi nge ni chuti rolin chutiang ang fence anei awang chuanin ama chu a him lo tar riawin a in chat pha ama veng him turin security guard aroi bel pha nge ni zai thiam lar Chris Brown po hian in a chwasan lain lom lo mikhwal sak thelo mikhwal tlang nel anei tlat mai Chris Brown chuan na thila wangin hun engama chen chung chu a in chu a chwasan ri a Las Vegas lama hun a mangri a mase a hole me chuanin a in chung chu alo nok chakhop maya ombo lain mi an lo khosa ti chu a shat hle ni tin Chris Brown chuan in chunga chuan alu tirin meiche pakhat a hmuwa stepa chuna lo chuani chunu thla chu alak sak nge a police ne na report ngal mak boka police te chuan ron manin mi na lo lu ruk mai paka mi bungrua te alo khoi saka alo swa samno la wangin Chris Brown in a ludru ama achil tu a fen ru kol tia in soinu chu thu boy siam sak ani a danang thlapa shem ani ngal bokani Hemei chia hian Chris Brown omlo lai na kongka chu kar chiat sakin aludru a ama inang main alo khosa zui mia maya e rong te lo in bolin a chenok le ngala adu tokin e tur om sa te chu alo e chi ani ome Chris Brown chuanin na soidan chuanin athom no bom te po alo swa sam saka alo hak sak vel boka tin a fanukor te chu bol hlo bom alo pe sak boka chu mai la ni law a ui chol le athom no vel te po alo pe sak bokani chu mai chu a thil ti ala ni law chewa Chris Brown in chung banga te chuanin Chris Brown ka mangai che ti te alo ziak tuar mai khumbula te chuanin man lai doi thiam in ti te na doi thilata na an man chin midang thunun theina tia an soi chin man ruwa ang chi te chu alo da tlar tuar bokani ome
tin Chris Brown car ate chuanin ama mingle Chris Brown ming te po alo ziak na sa hle boka a car te po alo ti ran sak na sa ani chung thil te zong zong awang chuan Chris Brown chu ngoi mai mai tum lova athin rim venga nganiang chu a ina lo lu ru nu ina a om la ulaya a in chung alo khoi sak dan le alo swa sam dan te alo kho sak zui dan te chu social media a aron sei chwa saka atopa heng thil ti hi a thak tak zet ka fans te hi ka mangai lutuk chewa katan in hluboka mase hetyang em han che thi chu adik lo hul huala a thak tak zet pokani ti na soya tin na ina lo lu nu chuanin amamo ang ngei riru lama tran puina adon ngei theinan atong china a shal zui reng tur thu Chris Brown chuan a soitel nge nge ni rapper Drake hian a hlapa khata chuanin I thu takani ti ka sha theinan ka ming hi itaksa chukai ro ti alo chamtelani oma ta tu chungchanga soinani mase chu chu amadu mm2 ta jinga lo ti du tak tak tu an omang ti aring phabi klo Drake du mm2 le achil mm2 me che pakhat chuanin Drake adu na chufia tumin le Drake tan chon atling to kani ti alan tir theinan achala lian thazet mai langsar mai si hianin Drake ti chu a chut tir ko maya ta tu tak tak alani le ngal chu ata tu thar Drake tan liaw liawa ati chu a Twitter lama ama nge hian a post boka a viral hial bokani Drake me upo in chu thalak chu alo mu fu nge nge tin ama awanga mi inan maya ta tu an lo chutir tamai chu poi ati bokani a chan chu an society nga chon face sa tu hi an lapom lutuk lova mai mewa ta tu chutir she to lo chin hi chu riru lamatlem tia an lo soi hial chin kha ani ve a tin buana neu neu hi an nei zui china na thila te pon yang thil dang danga te pon yang chutiang chu Drake chuan a shat wangin ama awanga mi in lian fashion chiang fashion maya an chara tak mai ta tu an nei pha chu zialo ati hle boka mase ama andu zialan tirna ani boxi awangin angai lu hle thau bokani Drake chuanin heti hianin asoya ama haka becha ka mucha khop mai ariru tur chu ka shethiam lutuk chuan katan po a hlu hle boka alom om lutuk mase ata tu lo chut sak tu ero kadem hle a tu ma ta tu chut sak tlak po ani to love a mol taksetani tin ata tu artist jok chu adem tadai mai ni Drake ngai sang tu chala ta chut sak tu hi Kevin Campbell ni in Kevin chuan Drake na chungchanga soidan chu lo shia in a changlet ve saka adu da nang takin kalau chut sak mai ni poisa min pea kein ka na kalo thok chuta chuan diklawa omlo tunge Drake chu ti po ti chuan ka shibik lo zai thiam rapper an yang ti po ka shibik lo a no ka sheve chawani ke chuanin minron pan tu te du dan kalo ti ve mai ni ka chut sak na lai tur le arong tur le font ka mang tur zong zong po du dan nei sa thlap ni om takhianin aron kal ngala min chut tir ngal mi maya kein kalo nar phalawani ti in asoifia mase maya ta tu chut kher hi chu ngai to achian ngai chi thil ani ve wangin mi inan phur thu da wanga chut tir an rotani po in lo nol ngam tu tur jok ani lain sum adu awanga alo chut sak mai chu Drake chau poni lo mitam takin ama chu an dema ta tu artist chu an hol le ani Bridlington na cheng a Miley Cyrus fan Carl McCoy chuan Miley Cyrus chu adu wangin azai ngai thaka a film san novel en non ringot chu alungoi pui zo to tlat lo maya adu tu huna en thei turin Miley Cyrus lem ta tu ataksa chon a chut kai tira Miley Cyrus pwal liao ta tu hi pahni pathum maya nei lo ataksa chonin somni pakwa lai mai a chut kai tir to ani Miley Cyrus le mai phaka hianin a mingte tin a hla thu te po kal hianin ataksa chon a chut kai tir cheu to boka chung thil te chu Miley Cyrus adu lu tuka wangle Miley fan ru kol ani zia alan tir dan ti in asoyani kal hian kumsang ni so ma changkhan Miley Cyrus pol ta tu chut tir hi a ching chho chana ta tu chut tir nan ringot po hianin US dollar sang thum chuang chu a seng to ti in asoya chu India ram paisa phei chonin noi ni chuang da ni mase chu ata tu somni pakwa lai mai te chuanin har satna an thlen ve tlat mai bial nei konga ngai zong nei konga buaina a thlen na sa hle ani ome Miley Cyrus ta tu ka chut tir cheu awang hianin ngai zong nei konga buaina hi ka to phang ti ka ring phangai lo min du lo le pha zel a chan chu Miley Cyrus ta tu an mu apya hianin an mani ain Miley zo ka achila ka duani ti hi an che chuang le chin ani oma chutiang chuanin an soi china kata tu hianin an om atinuam lo chin tin min shil chin tin kal chuan Daily Mail alo shil to a
ngai zong zon ko nga chunga ta tu te chuan har sat na athen china wangin laser mangin atire tir hloma mase ser ang main a noi to a amoi viau to law mase kra chuan mi adulu tu ka wanga ta tu hial chut kai tir chu a chhun zom to don lo thu a soya Miley Cyrus ta tu a chut tir chang chuanin asim wangwang ani ome Oscar Award po laudong vengat to actress chelaw mai Sandra Bullock po hianin a meya pa in du tu le a chil tu hi anga viaw mi pahaw du zong takanyang chu azuna hianin anuai theitlat Sandra Bullock hi mi ho sa ve pa ngai tak private jet po nei phavengat kumsom thum pakwa upa Joshua J Corbett chuanin azui ru ve china a stok na sa theile a en thade ureng china ni ome Jum khatsu Joshua chuan Sandra chena in kota chang chuanin Sandra lo chwa hun tur chu a ngak de ureng maya a clear de ureng a nuwa a in puan dan phe chuanin ni thum chung zet chu a zonin Sandra in kota chuanin a om de top to ani ome Sandra Bullock lo chwa hun a nga pa chuanin a notebook ke nga chuanin Sandra Bullock a du ziale in nei ta se chuan nu pahlim tak an ni arin thote a ziak na sa hle a chil ziale atana ti shi ana ilo ziate po a soina sa ti chuan Joshua chuan mi re hun angai chang te po ani ma na Sandra Bullock chu ati boy lok du lova ni thum vela in kota a om de ureng nuwa chuan an ni li na a chet ala ve ta a jingkara mi ve vak om ma in Sandra chu lu chil atuma ge chu alon liam ve theimaya doorbell chu Ahmed rivak vaka minute nga chung te me cholova a merik nuwa chuan Sandra Bullock chuan honchi ani lo ti a shethiam ngala a hon du lova chuta Joshua chuan in chunga lu dan chu azong ta a nuwa chuan Joshua chuan in chunga lu thei dan tur kong chu a muta a ma se chu mi chung chuan Sandra chu alo biru mana a wardrobe chunga alo biru felve manani Joshua chuan in chunga lu thei nuwa chuan Sandra chu azong kwal na sa hlea a bedroom ate azonga room tin chu adap man masi akmu chuang lavani chutia azon kwal chung chuan Sandra chuanin abi ruk na chang chuan police te akola thilom zia chu a shil man boka police te chuan Joshua chu Sandra in chunga ya chuanin an man chil tani alandan chuanin Joshua chu ril rulama chian lo na nei deu alo ni oma Sandra chu mufu ta se chuanin achunga engthil rap thlange ati du angni engpo chu ni se Joshua hi man ani a thu boy siam sak ni in shem ani to nge nge a ma se ril rulama chian lo na nei puitu mamo enkol ngai ti nan soi zui thungani Harry Potter en to chuanin Draco character kha in la shat ngerin oma swal thiam viang ma se Harry Potter fans tam tak thin lung ru tu ani theitlat mei chia mai ni lavin mi pa po inan du theile boka patling to po inan a chil bur mai ni Yahoo Movie UK 10 Tom Felon an kom chumin Tom chuanin ama du tu ta zinga la chemak sak thau mai a theihil theilo thil a se chwaka a soidan chuanin mi pakhat na changin letara dong ani oma chu letara chuanin Harry Potter a character Draco Malfoy ming be chanin a ming chu Lucivia Malfoy ti na lo thak tira danang thlapin chu tiang ming chu alo nei diam to boka tin ama Tom Felon po chu a ming Draco ti thak turin angen boka tina to pa chon le khathon to pa chuanin fa atan lak atum thule chu tiang turatan chuanin nasataka abe mek thu ajak tel bokani tin Tom Felon chu afa ni turin asom telbok Tom chuanin lekha min thon thu khan fa atana min lak atum ru viawa ma se ke chuanin lekha thon mang vekin kalau nol thlatani tin asoini ole khati zong kha tun chumata na in ngai thak thei tura karon chop swale thei chuani a khe tu te abik takina top thlenga min thlir sak chin tu te chunga in sa fa in lom thu ga soye